života i bezteretnosti. Što se osjećam izvanredno. Ima toliko lijepih stvari na ovom svijetu kao da smo zaboravili. Recimo knjige. U svakoj knjizi isto piše da ništa nije crnje od mraka. U svakoj knjizi neko diše, otvori malo da uzme zraka. Ako čitate Male novine ili Politikin zabavnik, vidjeli ste da uz vašu pomoć želimo da dođemo do 10 najljepših dječjih svjetskih romana. Mi smo vas pitali koju biste knjigu ponijeli na pusto ostrvo. I dobili smo 325 glasova. Mi imamo ovdje spisak od 73 knjige. A najpopularnije su, evo, ove. Na prvom mjestu je Robinson Crusoe, Daniel Defoe sa 35 glasova. Na drugom mjestu je knjiga Lesi se vraća kući Eriha Knighta sa 31 glas. Na trećem mjestu je Družina Pere Kvržice, Mate Lovraka sa 30 glasova. Na četvrtom mjestu je knjiga Orlovi ranolete, Branka Čopića sa 29 glasova. Na petom mjestu su Doživljaji Nikoletne Bursača, Branka Čopića sa 26 glasova. Na šestom mjestu je Salaš u malom ritu, Arsena Diklića sa 25 glasova. A na 7. mjestu su Pustolovine Toma Sojera, Marka Tvena sa 14 glasova. Na 8. mjestu je Hajdi, Johane Spiri sa 11 glasova. A na 9. mjestu su Magarećeve godine Branka Čopića, koji je u ovoj našoj top listi zastupljen sa 3 knjige. Na 10. mjestu se nalazi Vinetu Karla Maja sa 7 glasova. Ko je ovo sad? I plavi zec, i strašan glas, hokus pokus paradoks, dolazi nam živi zrak, Duško Radović, Stephen Fox. Idi otvori. Idi, ti vidiš da držim 10 najboljih romana. Daj meni. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, poštovanje, kako ste? Dobro. Jeste se umorili? Nisam. Samo izvolite, raslobodite se. Stigao na pravo mjesto. Odlično, na pravo mjesto. Dobro. Evo skinite šal, stopu tu. Dobro. Izvolite pravo se. Dobro jutro, Beograde. Dobar dan, Sarajevo. Zdravo, hajde. Duško Radović, naš drag gost. Izvolite sjeti. Evo ja ti dam čaj. Može. Dobro. Jeste li nam donijeli jednu lijepu knjigu? Vi ste sigurno odabrali jednu Jesam, lijepu. Boga mi, donao sam jednu od najlepših. To je roman Charlesa Dickensa, Oliver Twist. To je prvi roman koji sam ja pročitao u životu kad sam bio mali, pre 50 godina. Bio sam bolestan, bila je zima i otac mi je donao jedno 10 knjiga i među njima je bila ova lepa knjiga Oliver Twist. Ja mislim da ovakve knjige treba čitati onda kad si bolestan. Jer se najljepše ono doživljavaju. Meni se činilo u toj bolesti da sam ja sam Oliver Twist i bilo mi je prosto žao što su mi roditelji živi pa ne mogu ličiti na pravog Olivera Twista koji nije imao žive roditelje. A mogli nam onda ispričati priču tu? To bi dugo trajalo, vajte. Ja sam gledao film o Oliveru Twistu. Na televiziji bio. Pa gledao sam i ja, ali volim priče, ja sam isto gledao u A što misliš kad malo pogledali jedan od... Pa i ja mislim da je bolje da pogledam. Da pogledamo. You'll do.
Šta je dalje bilo? Šta je dalje bilo, to ćete morati sami da pročitate u ovoj knjizi koju ću vam ja ostaviti. Hvala. Izvolite. Ja sad moram idem. Hvala vam na druženju. Doviđenja. Sretan put. A vi pišite nam koju biste knjigu sa sobom podnijeli na pusto ostrvo. Pišite nam kao što je to uradio učenik 3. razreda osnovne škole Šandor Kiralji iz Bedenika Bulinac, učenik Berislav Andrun. Na pusto ostrvo ponio bih roman Robin Hood, skije, robota, kaubojsku opremu, indijansku opremu, a poveo bih i svog brata Slavena da se tamo igramo. Ej, Ruse, Molim. možeš da srušiš ovu knjigu? Kako neću moći, ja sam stručnjak za... Ne karate, ne karate. Duvanje. Duvanje. Ne mogu. A vidi mene. Bravo, pravi si majstor. Ko pita ne skita, za njeni pitanje, za pravi odgovor na pravo pitanje. Šta ti misliš da mi nismo njima malo dosadni? A znam šta hoćeš da kažeš. Misliš da je njima dosadno? Ajde da im malo provučemo krošake da vidimo šta znaju. Odlično. Evo ja ću prvi da postavim pitanje. Dobro, ali da odmah bude jasno. Ako sami date odgovor, dobivate 2 poena. A ako vam pomognu roditelji, dobivate samo 1 poen. Evo našeg prvog pitanja. Pogledajte ovo. Pitanje glasi, koji je ovo instrument? Postavit ćemo još neka pitanja kasnije, a odgovore ćete čuti na kraju emisije. Sada ćete čuti novosti iz svijeta i okoline.